Ngodok? Ngodok gak? Majan, kumaha ya? Ayo. Mama Hajat yang itu kan? Majan. Mama Hajat, ayolah. Duh, lingkuan, dia nyawang sampai wajah ganteng ngegaul kisah. Mahajar, terima kasih Mahajar. Biasa Mahajar. Badan keker, aduh gede pisan. Pantes jeger ada di julukan. Sampai wong wadon lingkuan nyawang sampean. Memang si jeger ada di jagoan. Besti mau dong, ada lagi. Dandannya keren abis, gayanya kaya abis, turunnya kaki sing manis, kayak aku persis. Tumpah ke mobil sedan, kayak artis gedean, kupingnya tindik antingan, beli kehitungan. Asik, Bu Hajat. Bu Hajat lagi Luar nggak? biasa Bu Hajat. Pak Hajat.